pajba baro kane kalong ka jing pentip ya baro ke samla jong ka jala Meghalaya ka recruiting office Shillong kan pelong ke army recruitment rally na ka banta baro ki district jong ka jala Meghalaya kaban kenthop ika kam ka Agnivir general duty Agnivir technical Agnivir clerk Agnivir tradesman na ka banta ki samla ki bala pass class 10 but Agnivir tradesman class 8 pass ya ka ba on penlong ha ka sanpupra Gorkha training Happy Valley Shillong nadu ka khat saw tarik hadu khat nyaw tarik risau ar cara urusan Kisamla ki balami kerteng kin sungobhaban poi Hasan Pupra Gorkha Training Center nadu ka lai bajemen stamp pat kitarik kat kumbala ay ki admit card la kerpat ru ikisamla ki bala syajet ki benwan chakne ke recruitment rally ki dayban ralang bat ki admit card bat ki we ki kod kisla original documents kumbala kedaw ha ka rally notification kito kisamla ki bala syajet henry ki beklempat yo ik admit card la ni ki bomla ban download ik admit card kin sungobhaban lekmi syak recruiting office ha Shillong ban syam yaki But ika jingtip ke bakhambanya pila ban phone kini number jong recruiting office Shillong not lie reusau arsan not sau iwe nyaw but ka email ID kalong hakidakred rohq shillong@gmail.com kublai shibun